Markus chapter 10. Idiota Yesus itnan tuanga tuawa ta inasi era piara ngan yau Yordan ta iwore ga ilang ngan tibur Yudea. Be ipom kapei tinam tiluplupan pare. Ta inasi ele karunga mambe somi-somi ta ipawata igir. Begir paresi tinam bolamapan ngan tobanga ta tibeta berane. Wanga yapa iketele wainga ta isukiarawa. Eine tutui mamarongan. Ikoli ler posanga ta ibetagir. Moses ikaro posanga marongan pagimi. Ta tikeo. Moses ilongo ngan yapa ibore laulau ngan ket nga wainga ta ibarapan yarawa ta isuki gaila. Ta Yesus ikeo pagir. Gimi apaki tangami ngan deo ele posanga somi-somi tau. Tota Moses ibore apu tuaine pagimi. Bemuga tau deo ikaro tanga tua ngarane ga iwot. Be ikaro girpanua ga tiwot arang-aranga ga taine. Ta ele laulau ikeo pare ga berane. Ngan ipu tuaine eba ga itnan itama ga itna. Ta ila ilup toman ngan ierawa. Ta eine mambe gisirua tinir iwot kelere. Tua berawa ta tirang-rang ngan timan rua pare mau. Gisirua tiwot kelere deo imatai. Tota danga tua deo ikau-kau irang-rangan eba eta iket mau. Idiota idudunga lumaya ita ele aluakau tibeta ngan posanga idil tuane pare. Ta ikeo pagir. Wanga sai isu ierawa ta iwai taine pau. Eine ikaro karonga arala ierawa muga-muga imatai. Ga wanga taine itnan ierawa ta iwai eba pau. Pare ikaro karonga arala ierawa muga-muga imatai. Idiota gir panua tital gir gergeu ga tilapan Yesus. Tati wanga idol ibage ga idai ngan gir. Be ele aluagau tidaba gir. Be igera ta ilolo bake ta ikeo. Alongen gir gergeu ga tinampagau. Apa iri gir mau. Ngansa maronga deo ibage eine togir panua tua berane. Nakeo tau-tau ngapagimi. Wanga sai ilongen deo ga iman aya maron lalaire mambe gir gergeu tua ni mau. Eine ga irang-rangan ibara maronga deo ibage mau. Idiota ikisi gir gergeu kelere-kelere. Ta idol ibage ga idai ngan gir ta ikaro posanga kemi ngan pamatuanga gir. Idiota Yesus ilalala edapeai. Beyaba ere ilaro ga ilapan ta ikor yai ta ibeta berane. Eba kemi pawatai nga gau ga nakaromaro ta nabaramaro nga kemi somi-somi. Be Yesus ikepan. Yau ato gau eba kemi ansawa. Eba eta pare kemi mau. Deo kekelen kemi. Be yau atai ngan deo ele apu. Ikeo ga berane. Yau pamate eba ere pare mau. Yau karo arala ta payabungan wainga mau. Yau lup-lup mau. Wanga yau marir ngan posanga. Irang-rangan yau pakaka mau. Irang-rangan yau pakaka eba ere pare ta bara ele danga sisir mau. Manta lolon ngan tamam gatnam ta nasi linger. Ta yaba tuawa ikeo. Eba pawatai nga mugai gau kakawede ga irang-rangan labone gau nanas-nasi gira putua ngarane. Yesus imata inono be ikime itau ta ikeo. Lem idil kelere mon imata karanga maitne. La longen lem danga sisir tua ngarawa pagir panua ta tiwol. Tabara lem pat ta pare ga ila pagir panua lulunga ar. Tua berawa ta lem danga sisir kemi-kemi inono bubure. Gakus ta nam nasi gau. Ilongo posanga tuane ta imata imalai. Be ilolo itang-tang ta itnan ga ila. Ngansa ele danga sisit busa. Yesus imata igerapol gir ele aluagau ta ikeo. Eine kulupu tau ngan gir panua tua ler tanga sisir busa ngan tiwara maronga deo ibagai. Be gir aluagau ti kakrik ngan ele posanga tuane. Be ikeo pagir pare. Le gergeu ene kulupu tau ngan gir panua ngan tiwara maronga deo ibagai. Wanga kamel itowa ngan ipursusu ngan salumu ayababa eine ga kulupu ngani. Mau marongan. Be kulupu tau ngan yaba sai tua ele danga sisir busa ngan ibara maronga deo ibagai.
Tagir aluagau ti kakrik kapei tau ta ti beta-beta pol ngan gir. Tua beda wata sai rang-rangan deo ibadah mulian. Be Yesus imata ila pagi ta ikeo. Gir ya baba tirang-rang mau. Bedanga eta ikulupu ngan deo mau. Irang-rang ngan ikaro danga tua ngarane. Be Petrus ikeo pan berane. Ega, gayat na limay dasil to ngarawata anama anasigo. Ta Yesus ikeo. Nake utautunga pagi miwanga sai itnan ele luma ga itar kapipi ga aya kakakau ga iliulu ga itna ga itama ga ele gergeu ga aya daranga ngan luanga gau ga lek ato kemi. Ene deu ga ikoli buno pare pan eba tuawa. Eiga ibara gid luma ga itar kapipi ga aya kakakau ga iliulu ga itnatna ga gir gergeu ga gir daranga. Eba tuawa ga imaro tanuai maitne be deu ga ikoli kemi pan berawa. Be eiga ibara inga pagir panua papeamo bageria pare. Be mure eiga ibara maronga kemi somi-somi ga ilalala ga ila. Be panua busa tua erar kapi labone murei erar ga isuluk. Be panua busa tua erar mau labone murei erar ga iwot kapi. Idiota Yesus asingara ele aluagau ti nasi era pilangan tuanga Yerusalem. Be Yesus imuga-muga ngan gir. Ele aluagau ti matala. Be gir panua tua tinas nasi gir wa ti mataur. Be ibara ele aluagau sangau ligege rua ta yawa inasi pagir pare ngan sawadanga ga iwot tua ewa. Ta ikeo. Ega gita talalala ga tala Yerusalem. Begir panua ga tidol eba inat ga irai pagir marir nga tenai nga ar ga apu ar bageriai. Tagir ga tipamarir ngan posanga ta tirau posanga ngan pamate nga Eine ga tidol ga irai pagir alu parengara bageriai. Tagir ga tigalinge payamau ngan ga tiplapla ga timuimui ga tirau ga imate. Bemure ngan aro tol ene ga irai mulian. Idiota sebedi ele gergeu rua James ka Yohanes. Tila boloma pan Yesus tatikeo. Eba pawatay ngam, garua keo gaya karusawa dang gaya betagongan. Ta ikeo. Akim nakaro marongan gimurua. Ta tikeo pan. Murai wangga era miwot kapay tau, gaya kimialongan gayrua awara era da kapay tuman nganeo. Ta edengan gay marongan bagay muatay, be ere pare marongan bagay mangas. Be Yesus ikeo pagi surua. Gimura awate ngan sawadanga abeta ngan imau. Loba nga aya tua teta pare ga naun. Gimi arang-rangan aun pare. Be paliliunga tua teta pare nabara. Gimi arang-rangan abara pare. Ta gisurua tikeo pan. Be gayrua rang-rang. Ta Yesus ikeo pagi surua. Tau-taunga gimura ga aun loba nga aya mambe gau naun. Ka abara paliliunga nga aya mambe gau pare. Besaparua ga timarongan bagek watai ga bagek angas, ini danga toka umau. Deo kekelen ibara gid mul tua ne pagir panua tua eisio. Yo gira luakau pare ngarati longo posanga tua wata lolor bake ngan James ga Yohanes. Be Yesus ibaba gir ga tinam panta ikeo pagir. Gid panua tua tibara erara mambe marir nga togir alu parengara. Gimi awatai ngan ler karongana. Timarir matua ta tipaya ler panua. Ga ler panua tua erar kapipi tikaro kulupu tau ngan gir. Be irang-rangan gimi anasi karonga tua neo mau. Pesai ngan gimi iwanga iera iwot kapi. Manta ikaro naurata ngan luanga gimi. Ga sei iwanga imarir ga imuga ngan gimi. Ga iman payanga ngan gimi tua ngarane. Ngan saya ba inat pare inama ngan gir panua tilua mau. Be inama ngan luanga gir panua. Ta ilongyan mulian ga imate ngan patutuinga panabusa argigi kape deo imatai. Idiota Yesus toman ngan ele aluagau tila iriko. Ta gisingara ipom kape titnan iriko gatila. Be Batemeus gergeu tontimeus, imamaro era pisaliai. Imata sususu. Be somi-somi igau-gau pat gadanga sisir pagir panua.
Hei ilongo ngan Yesus Nasaret aya ilalalaga inam ta ibaba matua bedane. Yesus, David itu, uduan kau. Be panua busa tidaba eita tikeo. Ya mumun. Be mau baba matua pare. David itu, uduan kau. Ta Yesus ia torga imari ta ikeo. Ababa eiga inam. Tota tibaba yaba tua imata sususuwa ta tikeo pan. Lolomputa da marir. Eita ibabago. Tota itaro ele pononga mamaraiga idiota mana-mana iduga idai imari ta ilapan Yesus. Ta Yesus ibeta berane. Kim nakaro marongan go. Ta yaba tua imata sususuwa ikeo. Yaba pawatenga kau naki matak palta nagra-gra pare. Ta Yesus ikeo pan. Yaula, lem karonga lolo matua ikaro ga matam iwot kemi. Mole mau, yaba tua wa igera-gera pare ta inasi Yesus tua erapia iwa. Markus chapter 11. Idiota Yesus asingara ele aluagau ti paboloma Yerusalem ta tiwot ngan tuanga Betpage ga Betani boloma ngan bereu olive. Ta sula ele aluagau rua ta ikeo pagi sirua. Gimurua ala ngan tuanga ga matarai ne. Be tutui ngan gimurua ala aotua ewa. Gimi ga agera donki daenga pau ere tigaukau ngan waro. Donki tua wa eba etai maro ngan maitne. Apula aya waro ta abarai ga inam. Be wanga eba etai beta gimurua. Ikamaro ga akaro berane. Gimi ga akoli ele posanga berane. Maron ele bokonga ngan. Be mole mau ga isula ta iluai mulian tua nene. Idiota gisirua tila ta tigera donki tuawa. Panua tikau-kau atama iawai boloma erapi sale. Tota gisirua tipola ayawaro. Be panua erengara timarmari tuaewa tikeu pagi sirua. Gimuru akaro maro ga pola donki ayawaro. Ta tikeu pagir mambe Yesus ikeongan. Tota panua tuawa tilongo. Ta gisirua tibara donki ga ilapan Yesus. Ta tidoler pononga mamarai ga idai donki ipawei ta Yesus idai imarongan. Be panua busa tilalo ler pononga mamarai ga idio erapei. Be parengara tila darangai ta tiket abei ilaun ga inam ta tilalo erapei pare. Panua busa tilalala ga timuga nganei. Be parengara tilalala muriai ta tibaba berane. Maron, gaya suairam gaidai. Maron ni pamatua yaba tua inama ngane yerane. Maron ni pamatua yaba tuane, ta eiga imarir ga imuga-muga ngan kita mambe tibura David mugayai. Taswa maron yera garai tau. Tota Yesus iwot Yerusalem ta idurunga ngandeo ele luma aya ala. Ta imata igera alele danga tua ngarawa. Be aro iwanga idil. Tota iwot ga ila Betani toman ngan ele alua gau sangaul ga igege arua. Ngan aro sai Yesus asingara ele alua gau titnan Betani ta tilalala pare. Be Yesus petoreanei. Igera abei fig ere toa ilaun iwotot ga imarmarir boloma tere. Ta ila boloma. Ngan sa iwanga igera. Itautau eta ienono mau. Be itautau eta mau. Ilaun kekelen ienono. Ngan sa ayalawe maitne. Tota ikeupan abei toawa berane. Irang-rangan yaba eta ian tautaurim pare mau ga ilalala ga ila. Be ele alua gau tilongo-longo posanga toawa. Idiota Yesus asingara ele alua gau tilati wot Yerusalem. Idurunga ngandeo ele luma aya ala ta isere girpanua ti boko-boko ngan pat aya baranga ga girpanua ti wolol danga sisir deo ele lumayai. Ta ipatabul girpopo to girpanua ti lau malile ngan pat. Ga ipatabul girmul maronga aya to girpanua toa tilongian girman barur ga panua ti wolol. Ta ipakala girpanua ngan baranga danga sisir ga idurunga ngandeo ele luma aya ala. Ta ipawatai gir ta ikeo. Deo ele laulau aya posanga ga berane. Gau lek luma gir panua ga tiwato luma raring aya togir alu tua ngarane.
Begimi apul ga iman baba mumul nga ayat togir panwa lup-lup nga ar. Idio ta gir marir nga tenai nga ar ga apu ar tilongo berawa ta tiloilo erap ngan pamate nga e. Be timataur e, ngan sa gir ipom timatala ngan ele pawatai nga. Idio ga lailai Yesus asingara ele alwagau titnan tuanga ga tila. Gaisala ngan aros sae Yesus asingara ele alwagau tilalala ga tila ta tigera awei fig toa Yesus iposangan. Be iwarwar ga ilaun toa ngarawa imalai ga imisi. Ta Petrus imatanan Yesus ele posanga ta ikeo. Eba potengam gera, abi pik to mare posangan tota imisi. Ta Yesus ikoli ele posanga ta ikeo. Manta lolo mi matua ngan deo. Nakeu tau nga pagimi. Wanga sai ikeo pan lusi ka waine berane. Eo dae ta duka sulu tariai. Ta eba toa ilolo ruangara mau. Be ilolo matua ta iari mambe ele posanga toa ga iwot. Eine ga iwot tau nga ngani. Ngan ipu toa ine nakeu pagimi. Soaranga gimi araring ta abeta deo ngan. Manta lolo mi matua ta airi mambe elemi posanga toa ga iwot. Ta eine ga iwot tau nga ngan gimi. Bewanga marir ga araring ta matami nanan ami gagal pan wai mi ere pare ngan ele idil payamau eta. Manta asamum ele karonga satua wa. Tua berawa ta tamami tua bubure waka isamum gimi lemi karonga sesat pare. Idio ta Yesus asingara ele alwagau tila Yerusalem pare. Hei lalala garurunga ngandeo ele luma aya ala. Begir marir nga tenai nga ar ga apuar ga gir kapepei togir Yuda tilapan. Ta tibeta ei berane. Saidol naurata tuane ga idai bage miai, ta isulago ngan aya karunga. Ta Yesus ikeo pagir. Gau pare ga nabeta gimi ngan posanga ere. Ta wanga akoli lek posanga eine ga nakeu pagimi ngan sai isula gau ngan karonga naurata tuane. Paliliunga tua Yawanes ikakaro mugai. Eine inam bubure ga inam mau inam pagir ebaba. Akoli lek posanga. Beti rau posanga pol ngan gir ta tikeo. Wanga takeo ga inam bubure ga inam. Eine ga ikeo. Ikamaro ga lolomi matuangan ele posanga mau. Be irang-rang takeo ga inam pagir ebaba mau pare. Tikeo berawa ngan sa timataur gir ipom. Ngan sa gir busa tiari mambe Yohanes ibara deo iyawa tau-taunga. Tota tikoli Yesus ele posanga berane. Gaya watai mau. Ta ikeo pagir. Goibe gau pare ga nakeo pagimi mau ngan sai isula gau ngan karonga naurata tuane. Markus chapter 12. Idio ta Yesus itataro gir wanenga itna pagir ta ikeo. Eba ere iarum gir abe wain aya darangai. Hei itaro ala ngan ga ikaro tibur ere kemi ngan bibnga wain itau-tau ta tibara isul ngan. Ga ikaro luma mamara ere ngan gir panwa timarir ngan ta mata ikilele. Ga kusta ilongian daranga toawa pagir panwa naurata ar bagirai. Be ei ila ngan tibur ere pare aluei. Idio ta wain ay lao iwot. Ta isula ele paya nga ere ga ila pagir panwa naurata ar ngan baranga wain itau-tau idanga etangara ka inampan. Begir tiluku ei ta tirawi ta tisere ei ga ilwei sapayan. Bedaranga itama isula ele payanga ere pare ga ila pagir. Be tirawi ga ira ilaburei ga tipa maya-maya ei. Idio ta isula ele payanga ere pare ga ila. Be tirawi ga imate. Tota isula-sula ele payanga busa pagir. Beti rau-rau erengara ga tipa pemate parengara. Ila ga ele eba kelere idio. Eba tua wa ina tua ikim itau. Daranga itama isula ga ila muri ngan ele payanga tua ngarawa ta ikeo. Eine gau tilulun ngan natup. Be gir panwa naurata ar tiposa pol ngan gir berane. Eba tuane muri ga ibara danga sisir tua ngara ne ton itama. Iyo tarau eiga imate. Ta ele danga sisir tua ngara nega iman lera. Tota tiluku ei ta tirau eiga imate.
be titaro ipat ga ila gaut ngan daranga aya ala. Tua berawa ta daranga itama ga ikaromaro. Eine ga inam ta ipayabu ngan gir panua naurata ar, ta idol daranga wayan ga ida pagir panua parengara bageriai. Posanga ga waine yenono ngan deo ele laulau, bekaro gimi awato mau. Ikeo berane. Patua ne gir panua tika karo luma tuanga eine payamau ta titaro ga iduaya. Belabone iman luma aya kisinga. Maron ikaro ga iwot berane. Tagai agera eine kemi tau ta amatala ngan. Begir tiwanga tiluku ei. Ngansa tiwatai mambe ei itaro wanenga itna tuane ga idodogir. Beti mataur gir ipom tota titnan eiga tila. Idio tagir marirnga tisula parisi erengara toman ngan erot elepanwa erengara ga tilapan Yesus. Tiwanga tipabobo ei ngansa tikim tigera ei ikaro posanga idil etapaya maut ta irangrangan tipamarir ei ngan posanga. Tota tila tikeopan berane. Yaba pauta ngam, gaya ota imambe yao yaba posanga tau ngam. Yao karo nga bagbage kelere mau ga mau tau. Ngansa yao matau ria baita mau. Bea pauta gir panua ngan deo ele erap tau nga. Bekeo pagai. Ene tutui ngan taul takis ga ilapan kaisa. Mau marongan. Yao keo ga gita manta taul mau. Be Yesus iwatai ngan ler pakakanga ta ikeo pagir. Itamaro ga atoba gau. Abarapat eta ga inam ta nagara. Iyo tibaraga ilapan ta ibetagir. Sai yanun ga yera yenonongan patwa ini. Ta tikeo. Kaisia yanun ga yera. Ta Yesus ikeo pagir. Iyo danga ton kaisa abaraga ilapan kaisa. Bedanga ton deo abaraga ilapan deo. Girti longo ele posanga ta tikakrik ngane. Idio ta gir sadusi tilapan Yesus. Gir tikeo gat panua mate-mate tirangrangan tirai mulian mau. Ta tikeo pan berane. Ewa pawating ham. Moses ibore apu ede pagita tai keoga. Wanga eba eta iterkapi mate, ta itnan yerawaga idio, bele gergewe tamao, manta iterkakau iwa yasape toa, ta tipopo iterkapi aya kolingeta. Be aro ere, arangara limaga rua nganiawa hede timamaro. Arlautawe iwa itaine, gakuste mate. Be gisirua ler gergewe tamao, toto iterkakau watange iwa yasape toa iwa. Be ipare ipopo gergewe maoga imate. Ga kusto itarkakau tol aya iwai ei, ga imate toa berawa pare. Karong alalahe de iwot ngan gir arang-aranga toa limaga ruawa. Tipopo gergeu mau be timate. Tamure itaine toa iwa imate pare. Tota ngan haro toa iwa, wanga gir mate-mate tira mulian, taine toa iwa ga iman sayarawa. Ngan sa gir toa limaga ruawa tiwa ei. Ta Yesus ikeo pagir. Gimi abubu ngansa awatai ngan deo ele laulau aya posanga mau, ga awatai ngan iura mau pare. Ngansa mure wanga panua mate-mate tidak mulian, ini ga tiwai-wai mau ga tipat pawai ler gergeu mau pare. Begir ga tiwot mambe gir angelo buburiai. Be posanga ngan gir mate-mate tidak mulian ienono ngan Moses ele laulau. Begimi awato mau. Ikeo ga deo ele babanga iwot abei kakawere iloleai ta ikeo pan Moses berane. Gau deo ton Abraham ga Isaac ga Yakob. Agera ei deo togir panua mate-mate mau. Ei deo togir panua matar bibita. Gimi abubuo kapitau. Bemarir nga ere apu aya ilongo-longo gir sadusi awar kau pan Yesus. Ta igera mambe ei ikoli ler posanga kemitau. Ta ibeta ei berane. Deo ele apu isawa kape ngan apu tua ngarawa. Ta Yesus ikoli ele posanga berane. Apu gawaine kape ga kapitau. Eine ga berane. Gimi Israel alongo. Maron deo to gita ei deo kelere. Ei kekelen maron. Beau manta kim tau am maron deo kapi tau ngan lolom ga tau rim ga lem otainga ga uram
Be apu kape ere pare eine ga berane. Yau manta kim lem eba ere pare mambe kim go mulian. Apu eta pare kape mambe tua rua ne mau. Tamarir nga apu aya toawa ikeupan berane. Eba pawata nga am lemposanga kemi. Tautau nga deo kekelen maron. Be deo eta pare mau. Mambe yau keo. Ga manta takim tau nga loleda. Ga lera watai nga ga urada. Ga manta takim eba ere pare mambe takim gita mulian. Wangga tanasi apu tua ruane. Eine karongo tuane iesal gitenei nga imata ere ga ere. Ga gitenei nga tinano nga tinga ga timumod ga kus. Ta Yesus igera mambe yaba toawa ikoli posanga mambe yaba watai nga aya kemit ta ikeo. Yau boloma ngan baranga maronga deo ibagiai. Hidio tagir panua timataur ngan betanga Yesus ngan posanga eta pare. Hidio ta Yesus ipapawa ta igir panua karurunga ngan deo ele luma aya ala ta ikeo. Ikamaro ga gir marir nga apu ar tikeo ka Kristus eine yawa kelerepan David. Ngansa ngan pamatuanga inam pan itau-tau tutui. David ikeo maron deo ikeo pan ak maron berane. Yau dio mamaro ngan bage watai. Ga irangrang ngan nadol amiri tama-tama ka tidio ayam ibulele. Agara David pari wato ebatua wahaya maron. Tota ga iwot ngan yawa kelerepan David marongan. Begir ipom tiniri gelgel ngan longonga Yesus ele posanga. Hidio ta Yesus ipapawatai gir ipom ta ikeo. Gimi agabit kemi ngan gir marir nga apuar. Gir tikim tau ngan dolnga pononga mamarai ta tilalala lele. Gawangga tila ngan tibur walo aya. Tikim panua busa tikeo aro kemi ta tilolon ngan gir. Gawangga tila ngan luma raring aya. Ga tila ngan gir enen nga kapipi. Gir tikim tau ngan baranga mul kemi-kemi togir panua edar kapipi. Be tipakaka gir asape-sape ta tibabara sapayan ler luma ga tanga sisir. Ga kusta tiraring mamarai be ler raring eine pakaka nga aya. Mure gir ar panas nga ga payamo tau. Hidio ta Yesus imamaro boloma ngan apo tenai nga aya toa deo ele lumayai. Hei igera-gera gir ipom tinam tidoldol lerpat ga idurunga ngan apo toawa. Panua busa toa lerpat ga danga sisir busa tidoldol lerpat kapeipei. Be asape ere lululunga aya inam ta idol pat gererei rua. Pat toawa irangrang mambe pat singsingnya kelere. Ta Yesus ikamo ele aluagau ga tinam pan ta ikeo pagir. Nakeo tautunga pagi mi. Asape lululunga aya tuane ele tenai nga iasal tenai nga togi panua tua ngarane. Ansa gir tua ngarawa ler tanga sisir busa ta tipota ilia iman ler tenai nga. Be asape tuane ele tanga sisir imata karanga mau. Be idol ele pat maronga aya tua ngarawa kakus. Markus chapter 13. Hidio ta Yesus iwanga itnandeo ele luma ta ilalala gaila. Be ele aluagau ere ikeupan berane. Ewa pawatengam gera deo ele luma aya mosi kemi tau ga aya pat kapipi. Ta Yesus ikoli ele posanga berane. Yau gera gir luma kapipi tuane aya mosi kemi na. Mure luma tuane aya pat eta ga irai tatan pat eta pare mau. Eine ga tirepe tua ngara nega isuluk. Hidio ta Yesus hidio imarongan bereu olive ta igera deo ele luma imarmarir iarak. Be Petrus ga James ga Yohanes ga Andreas kekele gir tila panta tibeta berane. Ya keo pagai. Gira kulupulupu tuane ga iwot ngera. Besawa kilala ga iwota ipasolan mambe gira tuane teta pare ga iwot. Ta Yesus ikoli ler posanga berane. Gimi agabit kemi. Ngan karo tayaba eta ipakaka gimi. Ngan sa panua busa ga tinam ngan gau erak ta tikeo ngan gir mulian berane. Gau yaba tua deo isula gau ne. Ta gir ga tipabubo panua busa.
be wanga gimi alongo paraunga kapipi iwalu boloma ga aluei atau gragimi ngan mau. Gir paraunga tua berane ga iwotot. Be aro muri ga muri tau ga iwot maitne. Ngansa panua ngan alu ere ga tiparau pagir alu ere pare. Be maron kape ere ele panua ga tiparau pagir panua ton maron kape ere pare. Ngan tibur ere ngara naurige ga inuga tano ga isamimi. Be sapanga kapipi ga iwotot pare. Be gir danga kulup-lupu toa ne irang-rangan kus man-manai mau. Mambe nga iwot ngan taine mugayai ngan ipopo gergeu. Be gimi akabit kemi ngansa gir panua ga tirol gimi ga arai pagir madir nga patutui nga posanga ar bagiriai. Ta gir ga timui-mui gimi luma raring aya iloliai. Ta gir ga tipamadir gimi ngan posanga pagir gabana ga mamaron kapipi matariai. Ngansa gimi anasi gau. Ta gimi ga apamatua lek posanga ila pagir. Be mugai ngan aro toiwa, lek panua ga tipaola ato kemi ga ila pagir alu toa ngarane tanuai. Be wanga tidol gimi ga ara bagiriai ta tipamadir gimi ngan posanga irang-rangan lolomi ere ga ere ngan sawa erap wanga nasi ngan kolinga ler posanga solsolnga wa mau. Be sawa posanga deo idol awamiai ngan aro toiwa. Manta akoli ka ila pagir. Ngansa ene gimi lemi posanga mau be itau-tau tutu ele posanga. Be eba itar kapipi ga aya kakakau ga tidol ga ida pagir marir nga bagiri. Ta gir ga tirau ga imate. Be gergeu tama-tamar ga tikaro toa berawa pare ngan ler gergeu. Ga gir gergeu ga timan nar ga tamar ar isata tikeo pagir marir nga ta tirau gir ga timate. Be panua tua ngara nega lolor itola ngan gimi. Ngansa lolomi matua ngan gau erak. Be wanga sai imarir matua ga irang-rangan ele maronga tanuai kus. Ene deo ga ibara mulian. Yesus tikeu pare berane. Be mure gimi ga ager danga ere payamo tau marmarir ngan mul ton deo ta ikaro ga panua tiawa ta titnan ele luma ga idio sapayan. Eba iwato laulau manta iwatai kemi ngan posanga tuane. Ngan aro toiwa, gir panua timamaro Yudea manta tiawa ga tila perewai. Bewanga sai mamaro lumai pawai, manta isuluk ta iawa manmanai. Irang-rangan irurunga ele lumai ngan baranga ele danga etangara mau. Bewanga sai mamaro darangai irang-rangan ipul mulian ngan baranga ele pononga gaut aya mau. Bepaya mau tau ngan gir taine apapanga ga gir pina-pina ngan aro tuaiwa. Gir talmon ga kulupungan yawanga. Be manta raring ta danga paya mau tuane iwot ngan awara lolo mau. Ngansa ngan aro tuaiwa danga kulup-lupu tau ga iwot. Ngan danga tua ngarane ler otnga ga irang-rangan labone. Danga eta kulupu berawa iwot mau. Be mure pare danga eta kulupu berawa ga iwot mau pare. Be wanga maron ikeo ga gir danga kulup-lupu tua nega idio mole. Panua tua ngarane tanuai ga timukuru. Be mata nanan ele panua tua isio gir. Ta ikeo ga danga kulup-lupu tua nega idio mole tau mau. Ngan aro tuaiwa wanga eba eta ikeo pagimi. Ega, eba tuato Kristus tota eko, mau tota ewa, irang-rangan ayadi posanga tua mau. Ngansa panua busa ka tinam ta tipakaka ta tikeo, gau Kristus. Be parengara ga tipakaka ta tikeo ga tibara deo iawa. Ta gir ga tikaro wisinga iman kilala, ga gir danga ikamatala panua busa. Tawanga tirang-rang gir ga tipa bobo deo ele panua tua isio gir. Tua berawa ta gimi agabit kemi. Gau napalongo gimi motean ngan danga tua ngadane. Yesus tikeu pare berane. Bengan aro tuaiwa, wanga gir danga kulup-lupu tua wakus. Tota aro ga iwo dorom betaiko ga itara mau. Be gir gigima ga titap-tap mariambai ga tisuluk.
be gir danga kapipi Mariambai ga inugonogoi. Ga kusta panua ga tigera eba inat isuluk ga inam ngan gir laulau toman ngan iura kapi ga ele taranga. Ga kusta eiga isula ele anggelo ga tila ngan tano igal tua pangewata tipalupluk ele panua tua isio gir. Gir ga tipalupluk gir ngan tibur tua ngarane. Ngan tano aya dige-dige ga ila bubur aya dige-dige pare. Ta tibara gir ga tinam. Yesus ikeu pare berane. Gimi alongo wanenga itna ngan abe fit ta awara watainga. Wanga iboga-boga aya yau ka ilaun papau iwotot. Eine gimi awatai aro aya sau teta pare ga iwot. Tua berawa ta wanga gimi agera gir danga tua ne iwotot. Eine gimi awatai aro tua iwa ta inam boloma. Mambe yaba imarir atama yawai. Nakeu tautunga pagimi, gir panua aro tua near ga timate maitne be karonga tua ngarane ga iwot. Mariamba ga tano ga isapa, be irangrangan leposanga isapa mau ga mau tau. Yesus ikeu pare berane. Be eba eta iwatai mau, gir danga tua wa ga iwot ngera, mau aro imata pira be gir danga tua wa iwot. Gir anggelo bubure tuatai mau. Bedeo inat iwatai mau pare. Tama kekelen iwatai. Tota matami arar ga agabit kemi. Ngansa gimi awatai mau. Git danga tuawa ga iwot ngera. Eine mambe yaba ere itnanele luma ta ila ngan langa ere. Ei ikeo pagir ele payanga ta timariala ngan ele luma. Ta ipota naurata pagir ele payanga kelere-kelere. Ta ikeo pan eba tua imariala ngan atama berane. Yau gabit kemi. Tota agabit kemi, ngansa gimi awatai mau, luma itama ka iluai mulian ngera. Eiga inam lailai, mau bong irabu, mau kokako itang, mau gaisala rumah-rumah. Ine gimi awatai mau. Karo inama manmanai ta igera gimi ainono. Pusanga tua nakeu pagimine, eine nakeu pagi panua tua ngarane, agabit kemi. Markus chapter 14. Ngan aro tuaiwa enen nga Pasova aya ga enen nga ngan bread aya is yenono ngan mau inam boloma. Be aro rua imuga ngan enen nga Pasova aya. Girmarir nga tenai nga ar ga apu ar tiloilo era peta ngan pakaka nga Yesus ta irangrang ngan tiluku ta tirawe ga imate. Betikeu berane. Irangrang ngan takarur berane rabu ngan enen nga tuane mau. Ngan karuta iripom tigera ta tiparau. Idiota Yesus imamaro betani ngan lumaton eba ere iera Simon. Mugayai eba toawa aya dibala kan. Yesus imamaro ga ianean. Betaine ere inam ibara ele botol pat iwon ngan bure ere iwar kemitiwato nardo. Tigal batan danga etangan bure toawa mau. Ta aya ol nga kape. Be ipir botol iawata itok bure dodol toawa ga irai Yesus sila borai. Be edengarangan gir tigera berawata lolor bake ta tiposa pol ngan gir berane. Kemaro ga itok bude tuane ga kusapayan. Kemi ngan ilongan bude tuane, kapana tiwol ngan pat kape yasal buno tol. To berawata ilulu agir pana lulungar bemau. Tota tidabat taine toawa. Be Yesus ikeo. Araba mau. Ikamaro ga akaro kulupu ngan ikaro karonga kemi tau ngan gau. Ngan sagir panua lulunga ar timaro pagimi somi-somi. Tangan aro isawa akim gimi arang-rangan alua gir. Be gau namamaro pagimi somi-somi mau. Ele luanga ngan gau tota ikaro ne. Pasoko gau motean ngan bure tuane. Ngan mure nala tengai. Nakeu tautunga pagimi. Mure gir panua ga tila tipola lek atau kemi ngan tibur tua ngarane tanuai. Be ini ga tininipu pade ngan taine tuane ele karonga. Ta panua ga matar nanan Idiota alua gau ere ngan gir sangaul igege arua iera Yudas Iskariot.
ila pagir marir nga tenai nga ar. Ngansa iwangga idol Yesus ga idai pagir bagedeai. Tilongo to berawa ta tiniri gelgel. Beti posa tau-taunga ngan barang apat silva ga ilapan. Tota isanga-sanga aro eta kemi ngan dolnga eiga idai bagedeai. Bengan aro toa imuga ngan enen nga ngan bread aya is ienono ngan mau. Ngan aro toa titotoi gir sip-sip Pasova aya. Yesus ele alwagau tibeta ei berane. Yakim gaya la sida ta akadoan nga Pasova ya tatayan. Tota isula ele alwagau rua ta irenren pagi sirua berane. Gimurua ala arurunga tuanga iloleai ta eba ere ibisi ulo eau ayaga iwot pagimurua. Gimurua ala anasi ta wangga irurunga ngan luma isawa. Gimurua akeopan luma itama berane. Eba pawatenga aya iwangga ibeta go. Lem bobo kalue aya sida. Ngan ian anga Pasova aya toman ngan ele alwagau. Ta ga ipasolan gimurua ngan bobo kapi ere yenono karai luma iloleai. Aya popo ga mulga danga to ngara wa yenono motean. Gimurua akaro ara anga Pasova aya tota ewa. Idiota ele alwagau to ruawa tila tuanga ilole ta tigera danga tuangara wa lalaire mambe Yesus ikeongan. Tota tidio tikaro anga Pasova aya. Iyo aro idil ngan lailai toaiwa, ta Yesus asingara ele alwagau tila ngan luma toawa. Girti mamaroga tianian, be ikeu pagir berane. Nakeo tautunga pagimi. Ia waere ngan gimi ga idol gau pagir ak isat bagedei. Nakeo ngan ewa ere ianian toman ngan gau. Tilongo berawa ta lolo risat kapei. Tagir kelere tibeta ei berane. Ina gau mau na. Ta ikeu pagir berane. Ini ewa ere ngan gimi toa sangaul ga igege ruane. Eba toa ga igasi aya bread ngan lalate toman ngan gau. Tautaunga, eba inat ga inasi edap mambe deo ele laulau ikeo ngan i. Bepaya mau tau ngan eba tua idol eba inat ga ide pagi aya isat bagedai. Kemi ngan eba tua wangga itna ipopo ei mau. Idiota Yesus asingara ele alwagau tianian. Be ei bara breta iposa kemi pandeo. Gakus ta itei ta ibara ga ilapagir ta ikeo. Gimi abara bretuane eine gau merah-merah. Gakus ta ibara loba ta iposa kemi pandeo ta ibara pagir. Tagir kelere tiun. Ta ikeo. Eine gau singik. Singik tuane iparangrang posanga tua deo irau ngan ele panua. Eine itoki ngan luanga panua busa. Nakeo tautunga pagimi. Gau ga naun wain isul pare mau ga ila irangrangan aro tuaiwa tamaro kemi deo iwageai. Tuaiwa ga naun wain pau toman ngan gimi. Idiota ti bau-bau nga ere ngan deo. Gakus ta tiwot katila ngan bereu olive. Idiota Yesus ikeu pagir. Gimi tuangara ne lemi karonga lolo matua aya ga itap. Ngansa deo ele laulau aya posanga bedane. Kau ga narau eba marialang ngan sip-sip. Tagir sip-sip ga tipilin alele. Be mure gau ga nadai mulian ngan matingat tan namuga ngan gimi ga nala Galili. Be Petrus ikeupan berane. Koi be gitu ngaran neler karunga lolo matua ya ga itap. Be irang-rangan gaule karunga lolo matua ya itap mau. Be Yesus ikeupan berane. Nakeo tautunga pago. Lawone bong kokako ga itang parua maitne. Be yau ga paisiamo patol ngan watai gau mau. Be Petrus ikeu matua pare. Koi be gau ga namare toman ngan yao. Be irang-rangan na paisiamo berawa ngan yao mau ga mau tau. Tagir toa ngarawa tiposa lalaire toa berawa pare. Idiota Yesus toman ngan ele alwagau tilangan tibur ere tiwato Getsemani. Ta ikeu pagir. Gimi adio amaro nene be gau nala ewata nararing. Iyo ibara Petrus ga James ga Yohanes ta tila toman ngane.
Be ilolo ere ga ere ta inaman kemi mau, ta ikeo pagir. Gau lolok isait kapei tau ta nawangga namate. Gimi adio nene be matami arar. Idio ta ila kautere pare ta idol ilabora ga isuluk tanoyai. Ta iraring ta ikeo ga wanga erap eta ienono, ikim aro imata tuawa isapir ngane. Ta ikeo. Apa, orang-rangan karo danga tua ngarane. Tota bada loba yenga aya tua ga ila alue ngan gau. Be nasi gau lingek mau, nasi lingem. Gakus ta iluai mulian pagir ta igerati ienono. Ta ikeo pan Petrus. Simon elona, orang-rangan matam arar aro mata keleta mau. Gimi matami arar kemi ga araring ta irang-rangan atap ngan tobanga mau. Ngansa lolomi ikim inasi deo be tinimi iura mau. Idio ta ila iraring toa berawa pare. Gakus ta iluai mulian ta igerati ienono maitne. Ngansa mata riboboyo tau. Be tiwatai ngan posangak eta kemi ngan kolinga ga ilapan mau. Idio ta ila iraring pato laya ta iluai mulian pare ta ikeo pagir. Gimi aera gimi ga aenono maitne. Ikaranga, aro imata tuta iwotne. Ega, eine ga tidol eba inat ga idai pagir panua bapayamo bagiriai. Arai ta tala. Ega, eba tua iwanga idol gau pagir panua papayamo bagiriai. Tuta inam boloma ne. Yesus iposa-posa maitne be mole mau Yudas, aluagau ere ngan girsangaul igege arua. Inama iwo toman ngan ipom ere tikikisi didi ga kaip. Gir marir nga tenai nga ar ga apu ar ga gir kapepei togir Yuda tisula gir ga tinam. Be eba toa iwanga idol Yesus ga idai bageriai. Ikeo pagir motean ngan kilala ere iwanga ikaro. Ta ikeo. Wanga nabusume aba ere ipapa, eba toa ene Yesus. Kimi alukue ta abara igaila, be amari ala kemi ngane. Tota ila manmana ga ila pan Yesus ta ikeo. Oh ya bapa wata ingam. Ta ibusu mi papa. Tota tidol bager ngane ta tiluku ei. Be ele aluagau ere imarmarir bolomat ta inusi ele didiga iwot ta iraungan payanga ton marir nga kapei tenai nga ayat ta iket itanga ga put. Be Yesus ikeo pagir. Gimi abara diri ga kaip ta anama ngan lukunga gau mambe aluku eba ere lubluk nga aya. Aro gau namamaro toman ngan gimi ga napapawatai gir ipom garurunga ngan deo ele luma aya ala. Be gimi aluku gau mau. Be karonga tua ne iwot ta iparangrang deo ele laulau aya posanga. Tota ele aluagau tongarawatit nan ei ta tiawa alele. Be kakau iriau ere inasi Yesus ga ila. Ei ipit malo kemi ere. Be ele pononga eta pare mau. Girti luku ei pare. Be itirtir ei. Ta aya malo grugai suluk. Be ibanga-banga ga iyawa ga ila. Idio ta tibara Yesus ga ilapan marir nga kapei tenai nga aya. Be gir marir nga tenai nga ar ga apu ar ga gir kapei pei togir Yuda. Gir busa tilup-lup toaiwa. Petrus inasi ei ga ila. Be idio aluai tere ga irang-rangan idurunga ngan ala ton marir nga kapei tenai nga aya. Ta ila imaro toman ngan gir nakala ton marir nga kapei tenai nga aya. Be imamadil ngan dinga. Be gir marir nga tenai nga ar ga gir marir nga patutui nga posanga ar parengara tiloilo panua erengara ngan tiwawa ngan Yesus ele karonga. Ta irangrang ngan tiwot ngan ipu eta ngan raunga eiga imate. Be tiwot ngan ipu eta mau. Ngansa panua busa tikaro posanga pakakanga nganei. Beler posanga iwot lalaere mau. Be panua parengara timarir tati solei ngan posanga pakakanga tati keu ga berane. Kai along ya batuane keu ga ege repe dewele luma. Tua gidi apa bati karongan baget. Tangan haro tol ege pagun ere pade. Tua iwot ngan gidi apa baget mau. Tiposa berawa.
Beler posanga iwot lalaere mau pare. Idio ta marir nga kapeite na nga aya imarir rabu ngan girta ibeta Yesus berane. Ya karo posanga ita mau. Be posanga ta tisol gongane marangan. Be Yesus mumun. Ikoli posanga eta mau. Ta marir nga kapeite na nga aya ibeta pare berane. Ke pakai. Ya Kristus. Garga utonde ta taswa iere simi-simine mau marangan. Ta Yesus ikeo. Be, ine gau. Be mure gimi ga agara eba inat imaro ngan deo toa iura kape tau ibage watai. Ta eiga isuluk ga inam toman ngan gir lau-lau mariambai. Marir nga kapeite na nga aya ilongo posanga toawa ta itaka elepono nga mulian ta ikeo. Lera ipu eta ngan ilonga panua parengara ngan sol nga eba tuane mau. Patau tene gimalongo iwanga iwara deo imul. Gimi akim takar malonga ni. Tota girto ngarawa tikeo ga manta imate. Idio ta erengara ngan girti pla-pla ta tikau-kau imata ngan malo ta tirau-rau ta tikeo. Yau bara deu yawa ta keu pakai. Sei raugo. Tagir nakala ton marir nga kapei tibara ta tipoda-poda nanane. Petrus imamaro gadio, garurunga ngan luma toawa aya ala. Betaine payanga ere ton marir nga kapei tenai nga aya inam. Gera Petrus imamadil ngan dinga ta imata inono ta ikeo. Ya pare mamaro teman ngan Yesus Nasaretaya. Be ipaisi yamo ta ikeo. Mau gau nawata ingan sawadanga to ayaw pusa-pusangan ni mau. Ta iwot ga ila boloma ala iawai. Be mole mau kokako itang. Idio ta taine payanga igera to aewa ta iposa pare pagir panua timar marir boloma ta ikeo. Ya batuane yere ngan gir panua tuawa. Be Petrus ipaisi yamo pare. Idio ta gir panua timar marir boloma tikeo pan berane. Tautau nga yau ya baide ngan gir. Ngan sayau Galili ampare. Be iposa tautau nga garai ta ikeo. Yabo to gimakeu-keu ngan, gau nawata ingan mau. Wangga napakaka, goi be deu ipayabungan gau. Be mole mau kokako itang parua aya pare. Ta Petrus imata nanan Yesus eleposanga toa berane. Kokako ga itang parua maitne be yau ga paisi amu patol ngan wate gau mau. Tota ilolo isat ga itang payama. Markus chapter 15. Begaisala ngan aro saek gir marir nga tenai nga ar ga apu ar ga gir kapepe to gir yuda tikaro aya gerei mau. Gaisala rumah-rumah tilup-lup ngan posanga aya patutui nga toman ngan gir marir nga pare ngara patutui nga posanga ar. Tatirau posanga ngan Yesus. Tota tikau-kau ta tibara ga ilapan Pilate. Ta Pilate ibeta Yang maron kapitugu diudana. Ta Yesus ikoli eleposanga berane. Eine mambe yau keo. Begir marir nga tenai nga arti sole ngan posanga busa. Ta Pilate ibeta pare berane. Ega, tisolgongan posanga busa tau. Bea kuli posanga eta mau. Be Yesus iposa eta mau. Ta Pilate imatala. Beraiga raingan aro pasoba aya. Pilate inas nasi gir ipom linger ta ilongian bakelere ta itnan luma panas nga aya. Bengan aro tuaiwa yaba ere iera Barabas imamaro ngan luma panas nga aya toman ngan iwai-wai parengara. Tua tikaro paraunga pan gapman ta tirau panua erengara gatimate. Idio ta gir ipom tila pan Pilate ta tibeta ingan ikaro mambe somi-somi ta ilongian yaba eta ga itnan luma panas nga aya. Ta Pilate ibeta gir. Gime hakim nalongian maron kapitugu diudak taila pagimi. Ibeta gir berawang ngan sa iwatai mambe gir marir nga tenai nga ar lolor payamau sapayan ngan Yesus ta tidol ga idai ibageai. Begir marir nga tenai nga ar tipamas-masi ipom lolor. Ta tibaba pan Pilate ngan ilongian Yesus mau. Be Barabas ga ila pagir.
Ta Pilat ibetagir pare berane. Tota kim nakaro maro ngalewa to gimawa to maron kapitu Yuda. Ta tibaba pare berane. Patutuhingan nabi tawala. Ta Pilat ibetagir. Ngan sawa, eli karungu isawa payamaw. Betingangar matua pare berane. Patutuhingan nabi tawala. Idiota Pilat iwanga ikaro gagir ipom tinir igelgel ta ilongian Barabas ga ila pagir. Be idol Yesus ga idai pagir panua paraunga ar bagerai ta ikeo ga timui Gakus ta tipatoto ingan abei tabala. Idiota gir panua paraunga ar tibara Yesus ga tila tidurunga ngan ala toa ibalil ngan luma gapman aya. Ta tibaba gir panua paraunga ar toa ngarawa ga tinam. Tatidol pononga singsingia tere ga bil ga idai ngan mambe pononga togir mamaron kapeipe. Gatibara warwaro aya gigi tatigaro mambe nakala togir mamaron kapeipe tatidol ga idai ilaborai. Gakus tatigalinge tatibaba ga ilapan berane. Ado kemi maron kapei togir Yuda. Tatiraurau ilabora ngan piso matua ere ga tiplapla be tikor air ngan ga tipakaka ngan suanga yera. Tigalinge ngan to berawa ga kus tatitil pononga to singsingya tere ga bilwa ngan Tatidol ele pononga mulian. Tota tibara ga ila ngan patotonga ngan abe tabala. Girpanua paraunga artibara Yesus ga tilalala ga tila betiwot ngan yaba ere sairini aya ilalala tibure ga inam. Iera Simon. Alexander ga Rupus Tamar. Girtikeo ga manta ibisi Yesus aya abe tabala. Idiota tibara Yesus ga tila ngan tibur toa tiwa to Golgata. Era tuane ipu ine tibur laborara itua aya. Tuai wati wangga tipau ngan wain toa tibul toman ngan abe mer itekia. Be iun mau. Tota tipatoto ngan abe tabala. Gakusta tipota ele danga sisil pol ngan gir. Betitaro danga ere iman sali-salinga ngan sionga saiga tibara. Aro imata toa tipatoto ngan iwa gaisala ngan aro imata 5 ga pange. Begarangan aya abe tabala tibore posanga toa tisole ngan berane. Maron kapei togir Yuda. Beboloma ngan Yesus tipatoto panua rua lublunga ar ngan abe tabala pare. Ere ngan ibage watai be ere pare ngan ibage angas. Begir panua toa tila ga tinam. Tiposa payamau ngan ga laborar itambolembole ta tikeo. Ya wanggare pedeu ele luma tapagun mulian ngan arotol. Tota lua ya mulian tatnan abe tabalaga suluk. Girmarir nga tenai nga ar ga apuar awar ibiwe pare ta tiposa pol ngan gir berane. Lua pano parengara. Beirang-rangan ilua mulian mau. Wanggai Kristus maron kapei togir Israel. Kemi ngan itna abe tabala tai suluga inam. Ta gita tagara ta lolora matuanganei. Bepanua rua toa tipatoto gir boloma ngan Yesus, gir pare tiposa payamau ngan Betutui ngan arobar tibur toa ngarawa iwot dodom ga irang-rangan lailai toa iwa ngan aro imatatol. Bengan aro imatatol, Yesus singangar kapei ta ikeo. Eluai, lama sabatani. Posanga tuane ipu berane, ak deo, Eo pul murim ngan gau ngan sawa. Bepanua erengara timarir boloma tilongo posanga toawa ta tikeo. Ega, te ibaba Elijah. Tayaba ere ilaro ta ibara asiletar ayata ilolongan wain isul meleuleunga. Gakus ta iaur ngan piso imata ta iwangga ipaun Yesus ngan ta ikeo. Tadiot ta tagera. Elijah ga inama tautaunga ngan baranga eiga isuluk mau. Idiota Yesus singangar kape ga irara mosonga pakelere ga imate. Yesus imate. Be malo kapit nami to itututu deo ele luma ilole wa itakai pangara ga isuluk ta iwot rua. Be marir nga parau nga aya toa imarir boloma ngan Yesus wa
igera ele matenga tua berawata ikeo. Tahu nga, eba tuan ei dewinat. Betaine erengara timarmarir alwai tere ta timamaran ele matenga. Erengan gir ene Maria Magdala aya. Be ere pare ene Maria tua James kakauga Yosef nar. Be ere pare ene Salome. Mugaya Yesus imamaro Galili be gir taine tuane tinasnasi eiga tilualua ei. Be taine busa pare tila Yerusalem toman ngan ei. Gir pare timamaran ele matenga. Aro tuaiwa ene aro koromot nga aya tua imuga ngan aro yarai nga aya. Ngan lailai tuaiwa aro iwanga idil. Be eba ere yera Yosef Arimatea aya inam. Yaba ere ngan gir marir nga patutui nga posanga ar. Be yera kapei rabu ngan gir. Pare ilolo iminmin ngan geranga maronga deo ibageai iwot. Ta isanga-sanga. Be iwanga ibara Yesus ipat ta idol dengai. Tota idurunga ta ila imarir Pilat imatai. Be imata urmau. Ta ibeta ngan baranga Yesus ipat. Be Pilat itograi. Ngan sa iwanga Yesus imate maitne. Ta ibaba marir nga parau nga aya ta ibeta berane. Eba tua wa imate mau maitne. Marir nga ipalongo Pilat gakus. Ta Pilat ilongian Yosef ngan barangap Yesus ipat. Ta Yosef ila iwol malo borbore ere kemi. Ta iswa Yesus ipat ngan abei tabala ga isuluk ta imol ngan malo tuawa. Gakus ta idolei ga idurunga dengayai. Denga tuawa eine panua tipir pat kapei ere ta tikaro ayababa. Gakus ta tipul pat kapei ere ta ipakala denga iawangan. Be Maria Magdala aya, ga Maria Yosef itna tigera denga tua tidol ingan. Markus chapter 16. Aro yarenga aya kus ta Maria Magdala aya, ga Maria James itna, ga Salome tila tiwol bure ga girdanga iwar kemi-kemi. Ta tiwangga tisama ngan Yesus ipat. Be gaisala rumah-rumah ngan aro toat inasi aro yarenga aya, aro idai pau ta gir tisogo ga tila dengayai. Beti beta pol ngan gir berane. Sai gailua kita ngan pulnga pat kapei tua denga yawai wa. Be matar ila denga yawai. Ta tigera denga yawa ibanga-banga. Pato kapei wa imapul ga ilao. Tota tila tirurunga denga ta tigera yaba iria were imamaro denga ilole pan pagero atai. Ele pononga bore-bore be mamarai. Ta tito gragir. Be ikeu pagir berane. Atok ragi mimo. Gimi ilo Yesus Nasareta toa tipatuto ingan abe itawala. Be ida muliano. Nene mo. Agara multo tirole ingan tota nene. Be gimi ala palong ele aluagau ga Petrus pare. Take pagir berane. Mugangan gimi ga ila Galili. Ta gimi ga agera itu awa. Lalaire mambe ikeu pagimingan. Tota girtaine tiwot ga tila roman mana ga tila. Beti matala kapei tau ga tisamimi. Beti posa pan eba etapare mau. Ngansa timataur. Gaisala rumah-rumah ngan aro tua inasi aro yarenga aya, Yesus irai mulian. Ta mata-mata iwot pan Maria Magdala aya. Maria tuawa mugaya Yesus isere iriau papaya mau 5 garua pan. Igera Yesus gakus ta ilai palongo gir panua tua tilalala toman ngan Yesus somsomi. Gir lolori sa ta tidio titang-tang. Tilongo Maria ikeu pagir mambe Yesus imata bibita ga igera Betiari ele posanga mau. Gakus ta alua gaurua titnan tuanga ta tilalala ga tila erapiei. Be Yesus iwot pagi sirua. Be imata ere pare. Ta gisirua tila ti palongo gir alua gau parengara. Be gir tiari gisirua ler posanga mau pare. Mure gir aluagau toa sangaul ga igegea ere ti mamaro ga tianen. Be Yesus iwot pagir. Dabagir. Ngan sa tiari gir panua ler posanga mau. Ngan tigera irai mulian ga imata bibita. Dabagir.
ngansa tipaki tangar ngan posanga tuawa ga lolor matua ngan mau. Ta ikeu pagir berane. Gimi ala ngan tibur tua ngarane tanu aita apaola ato kemi ga ila pagir panua tua ngarawa. Wangga sai ilolo matua ga ibara paliliunga ene deo ga ibara ei mulian. Bewangga sai ilolo matua ngan posanga tua wa mau eiga ibara panas nga payamau ngan ele karonga sasat. Begir panua tua lolor matua kilala ga gir nega iwoto bageriai. Ngan gau erak einega tisere-sere gir iriau papayamau. Ga mae ga iposa-posa ngan gir posanga parengara papau. Gir ga tikisi gir mota ngan bager. Bewangga tiun danga eta ipapamate gir panua eina ga ipayabu ngan gir mau. Ga pare gir ga titol bager ga irai ngan gir diwala ta tiwot kemi. Maron Yesus iposa pagir toa berawa ga kus ta deo isoa ei ga irai buburiai. Ta irio imaro ngan deo ibage watai. Be ele aluagau tila tipaola ele wato kemi ngan tibur tongarawa. Be maron iboko-boko toman ngan gir ta ipamatua ler posanga ngan gir kilala toa iwotot bagedeai.